Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marang idikepe merbekas. Bersam pang deket merlodoa tingo diri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makding ku pesakat kami suku ten keluahanen. Bersodip mo kita. Sadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami. Deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Mengulaken si mende. Bagai sini do kelapihan simbadia. Imo si tersurat. I Yohanes bindu 5 ayat sibah belas soh ayat 20 sibah. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 sibahken si mendok. Gabe karuar i pendeban i dinai. Kalak si mengulakan mende, i peke kengo lako menjalo kenggeluhan. Tapi kalak si mengulakan jahat, i peke kengo lako menjalo uhum. Ale dengan sada kepercayaan, Lot kata, sola gratia. Sola gratia, imo istilah si kita betoh. Keluahan si kita jalo, kumerna mendebasani Tuhan. Keluahan si kita jalo, oda kumerna hasil perulanta, si mende, oda mah kumerna perjuangan ta. Kita meluah kumerna Tuhan sambing, si memereken keluahan, mendahi kita. Tapi sayangna mende basa Tuhani gati oda iarti mertuhu-tuhu janah oda ipeteridahken ibas kenggeluhan segenap ari. Injil Yohanes tegas mendok hukum kala si mengulaken mende kekenola asang geluh. Tapi kala singgo mengulaken jahat kekenola lako ihukum. Keluahan si kita jalo oda berarti memerso kenyataan lotikina kita ihadapkan mi penghukuman. Memang tuhungo kita nggoi peluah oda pela menokor. Tapi i ari penghukuman kita ipekeke lako ki pertanggung jawabkan karina ihadepen Tuhan. Genep perulenta tetap yetong. Tuhungo keluahan taku merena mendebasana imo sola gracia. Enteng nai kita kenah tong peteridahkan keluahani merdemo mengulakan kemenden jana pedauhkan kejahatan. Ujung nah kita karina kenah ki pertanggung jawabkan genep pengilakonta ijoloni Tuhan. Etake mo si periksa, entah nggo kita ulaken perulan mende atau jahat. Bersodip mo kita. Ale Tuhan, da ajari mo kami mengulaken si mende, bagi sini kelemoken mo. Da aku pesoh kami ngotong lias ate, kumerna mende basamu peluahkan kami si merdosaen. Amin. Bagi mo renungan ta si Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni, kita karinana nggo terlibat, ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, njua mo banta. Shalom.